Mu makuru akomeje kujya hagaragara by'umwihariko muri aka kanya nuko umutwe wa 23 wamaze kunamira Liyetona Colonel Wiringoma wari usanzwe ari umuvugizi w'uyu mutwe mu bya gisirikare, akaba n'umwe mu basirikare bari bafite igikundiro by'umwihariko muri uyu mutwe ndetse no mu bandi bantu bakurikiraniraga hafi ibigendanye n'intambara. Uyu mugabo yamenyekanye mu gutanga amakuru ndetse no gusobanura byinshi mu byo bagwanira, ndetse yanagiye anagaragara cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu mugabo sinabura kuvuga yuko ari umwe mu bababaje abatari bakeya nyuma y'igitero yaguyemo gikomeye cyane cyakozwe n'abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu gihe kugeza amagingo yangare by'umwihariko amakuru akomeje kugenda ashyirwa hagaragara avuga yuko M23 yunamiye Liyetona Colonel Wiringoma. Biranavugwa yuko kandi mu karere ka Masisi urugamba rwongeye kwambikana hagati y'umutwe wa 23 ndetse by'umwihariko n'ingabo za leta ya Kongo zikomeje kurahirira n'ubundi guhangana n'uyu mutwe mu buryo budasanzwe, mu gihe umutwe nawo utazemera kuva ku izima nk'uko wakunze kubitangaza, ahubwo ukavuga yuko uzakomeza guhangana mpaka. Ndakubwiye ko kandi mu Burundi abanyeshuri birukanwe maze banga gutaha bahita bafungirwa mu ishuri. Ndakubwira ko kandi Papa Leo agiye gusura ibihugu bigera muri 4 byano muri Afrika. Mbaye ikaze mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Mbifurije kugira impagarike n'ubugingo, kugira ubuzima bwiza, kugira by'umwihariko amafaranga, ndetse mbifurije gukomeza kugira amahoro. Kandi subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo bamire mazajye badukurikira maze utanga igitekerezo, kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyemerera turebere hamwe amakuru agezweho akomeje kugenda agaragara, akomeje kugenda avugwa. Ubwo bari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu makungu ya kure ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese mbifurije kugira ibihe byiza. Umutwe wa 23 biciye muri Benjamin Mbonimpa usanzwe ari umunyamabanga uhoraho wawo wunamiye by'umwihariko nk'uko bigaragara wunamiye Liyetona Colonel Wiringoma hoze ari umuvugizi w'igisirikare cyawo, umugaragaza by'umwihariko nk'umusirikare w'intwari uzahora azirikanwa. Mbonimpa abinyujije ku rugo rwe rwa X yagize ati intwari ntizigera zipfa, ni abakundwa bacu, wari ofisiye w'intwari ndetse n'umunyarugwiro, tuzakomeza kukwizirikana mu mitima yacu, udusuhurize intwari zacu dukunda ndetse n'abavandimwe bacu bari aho ngaho. Mu rukerera rwo kuwa kabiri tariki 24 Gashyantare nibwo rero Liyetona Colonel Wiringoma byemezwa ko yaba yariciwe mu gitero cya drone aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero mu gace ka Rubaya, ni muri teritwari ya Masisi cyangwa se mu karere ka Masisi, ubwo ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu nta makuru by'umwihariko arambuye M23 iratanga ku rupfu rwe. Icyakora amakuru akomeje kugenda atangazwa by'umwihariko namwe mu bayobozi muri uyu mutwe yerekana neza yuko by'umwihariko hari waba warabavuyemo kandi akaba hari umuntu ukomeye cyane. Amakuru icyakora avuga ko muri rusange abantu 9 aribo biciwe muri icyo gitero kigambwe n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'abarwanyi b'imitwe y'abazalendo bafatanyije nazo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru itarigeze by'umwihariko ishimisha abo ku ruhande rwa 23, ni inkuru igiye kubasigira agahinda gakomeye cyane. Ariko kandi kugeza amagingo yangaya nubwo bihagaze bityo, intambara zirakomeje ndetse urugamba rurakomeje, mu gihe nyamara impande zombi zikomeje gusabwa kubahiriza agahenge. Birasa naho by'umwihariko buri ruhande rukomeje kugenda rushinza urundi nk'uko bigaragara. Twifashishije societe civile by'umwihariko ndetse n'ibindi bitangazamakuru birimo nka Kivu Morning Post ndetse ibitangazamakuru birimo nka Actualité Akadomo CD ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye birimo nka Media Congo Akadomo Net, nyuma y'icwa ry'umuvugizi wa 23 Liyetona Colonel Wiringoma, ibintu byakomeje guhindura isura ku rugamba hagati ya 23 ndetse na FARDC n'abayiri inyuma, aho imirwano irimo rero kuvugwa mu karere ka Masisi, aho imirwano ikomeje guhindura isura ndetse no gufata indi ntera. Amakuru atangazwa na Kivu Morning Post aravuga yuko imirwano y'ubuye hagati y'abarwanyi ba 23 mu mujyi wa Luke muri teritwari ya Masisi, ni nyuma yuko abarwanyi ba M23 babashije rero by'umwihariko gutesha ingabo za FARDC n'inyeshyamba z'abazalendo zari zagabye igitero muri ako gace nk'uko bigaragara. Imirwano yo kuri wa kane
itariki 26 by'umwihariko Gashyantare 2026 iravugwa nibura by'umwihariko mu birometero 6 uvuye Kazinga ahari kumvikana urusaku rwinshi cyane rw'amasasu. Byemezwa ko leta ya Kongo yongereye umuvuduko w'ibitero nk'uko amakuru atugera bivuga, ndetse kugeza amagingo aya ngaya ibitero byiganjemo iby'indege ni bimwe mu bikomeje kugenda biza kuri nimero ya mbere, mu gihe by'umwihariko ari ibitero bikomeje kwangiza byinshi, haba gutuma abaturage bava mu byabo ndetse no gutuma by'umwihariko byangiza ibikorwa remezo by'abaturage. Kugeza amagingo aya ngaya rero benshi bakaba bakomeza kwemeza neza yuko iyi ntambara noneho isa niyongeye guhindura isura. Benshi bongeye gushimangira ko iyi ntambara uburyo irimo kugenda ntawe itaniye n'iyabaye by'umwihariko mu mwaka washize, ubwo umujyi wa Goma wafatwaga ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikagenda bifatwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Kugeza ubu nubwo rero by'umwihariko nta birambuye byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi uruhande rwa 23 rukomeje guhangana ndetse no guhura n'akazi gakomeye, mu gihe narwo rwakomeje kugenda rugaragaza ko atari agafu k'imvugo rimwe, dore ko uyu mutwe wakomeje kugenda uhangana mu buryo budasanzwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibintu bikomeje kugenda by'umwihariko bihindura isura, mu gihe nanone muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, bivugwa yuko haba hari ibindi bikorwa bishyashya byatangiye kugenda bihatangirira nk'uko amakuru atugera bivuga. Intumwa ziturutse muri guverinoma Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemezwa ko zamaze kugera i Uvira ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 25 z'ukwezi kwa 2 2026 mu rwego rwo gufungura ku mugaragaro umupaka uhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi ku cyambu cya Kavimvira Agatumba. Uyu muhango kandi nk'uko bigaragara by'umwihariko wabereye mu mujyi wa Uvira, umurwa mukuru w'agateganyo w'intara Kivu y'Amajyepfo, wari ugamije kongera rero kubyutsa ubuhahirane bwambukiranya imipaka ndetse no gushimangira umubano w'ibihugu byombi hagati y'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Izi ntumwa zari ziyobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe umutekano n'imibereho y'abaturage Jacques Mani Shabani, wari kumwe rero na Minisitiri Floribert Anzuluni ndetse na Minisitiri wa Leta Minisitiri wa Leta ushinzwe imibereho myiza n'ibikorwa by'ubutabazi Eve Bazaliba. nk'uko bigaragara bitabiriye uyu muhango w'ikimenyetso cyo kongera rero gutangiza uru rwego rw'ingenzi rw'ubuhahirane nyuma y'amezi menshi cyane umupaka ufunze bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko na 23 yabereye Uvira ndetse no mu nkengero zayo. Nubwo rero umuhango nyirizina wabaye tariki 25 nk'uko bigaragara, ibikorwa byo kwambuka umupaka byari byatangiye by'umwihariko kwa 23 z'ukwezi kwa 2026. Gufungura uyu mupaka bifite agaciro kanini cyane ku bukungu bw'akarere by'umwihariko ka Kivu y'Amajyepfo ndetse no ku ruhande rw'u Burundi, cyane cyane ku bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ubwikorezi bw'ibicuruzwa ndetse n'inyungu z'abaturage batunzwe n'ubuhahirane bwo ku mipaka. Bakigera Uvira kandi abagize izi ntumwa bahawe raporo ku miterere y'umutekano mu nama yabereye ku biro by'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Prusi. nk'uko bigaragara, Minisitiri w'Intebe wungirije Jacques Mani Shabani yagaragaje ko uru ruzinduko ruri mu murongo wa gahunda yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zigamije kugarura ndetse no gushimangira ububasha by'umwihariko bwa leta mu bice byari byarazahajwe n'imirwano. Yarashimangiye ko kandi nyuma yo kwikura kwa 23 muri Uvira hakomeje ibikorwa byo gusubizaho inzego za leta ndetse no kugarura serivisi z'ibanze ku baturage. Gusa nubwo hafashwe ingamba zitandukanye, umutekano uracyafatwa by'umwihariko nk'utifashe neza mu buryo rero buhamye, ari nayo mpamvu rero by'umwihariko muri ruzinduko rutamaze umwanya munini cyane. Iyi ntambwe kandi by'umwihariko yo kongera gufungura umupaka ibaye nyuma y'uruzinduko rwakozwe n'umuyobozi wa komiseri y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe igenamigambi ndetse no gucunga ibibazo ndetse n'uburinganire, aho yagiriye uruzinduko mu bice bigiye bitandukanye hano muri aka karere k'ibiyaga bigari.
nkuko bigaragara ni uruzinduko yasoreje mu bice bitandukanye binagenzurwa n'umutwe wa 23 mu gihe by'umwihariko kandi nyuma y'uru ruzinduko intambara zongeye guhindura isura ndetse no gufata indi ntera. Mbashimire mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, twongere gusubira mu masaha ari imbere.